Ruhira Merini ya musako mukazano kaya kabura umwaka ko kusingura kamara emyezi mushanju kandi okwetaba mukazano ko kuhangura piki memba nabaine kubika emitwaro 5 buri mwezi kandi okusingura embuzi memba nabaine kubika emitwaro 21 buri mwezi kandi kicheji twenda kujigabiro mu mazima kandi bashaba muzora bisho abo ko manyirire kugabe birabo bacumara kugabe birabo bakabigabire nyuma y'edirisa mukagenda mutamazibwe kongera izo kicheji yitwenda kugaba buri umwe naza kugenda yicirize ngo amazima gakizireki yariho bakabika emitwaro 5 tukatubika emitwaro 5 kuruga okwezi kwa gatano mpaka okwezi kwa 12 so twashanga ngo muringo gumwe ngo ko mwana Robert yanagamba ekintu cyo kubika n'ekintu kikuru munonga konga ko kweza kubika kandi icyo tugaruka tukaneberaho muzehe yanacunda umuhango uzorahangure tukinaza kumugabira emitwaro 5 Steven Muhwezi nwabiro musinguzi wa piki kandi abandi basingwire birabe birumwe mbuzi emitaka za jumper eshaho nebindi Muhwezi Noha Steven wabibona okuya Ruhira Merini ya mitandiko mukazano wa marahubwira ukwingana cyo tuzamo. I actually started with it. Okatandika nayo otura no hangura nikatoka hangura. This is my first time actually this blessing. Otura no tayo orujirama. Turanitayo ndujiramaho. But today chiri karuhanga yagishuka. Zakman tubahereza quick services waba no ndaka aroni karauche waba no za counter speed orauche nangwenu mbire nare bire branch hito apangise nindeba hafunzire twine kiteka teko cyo kujya muturundo mwanyu muhango ho sente zaisha point number ya kasha binetas mukanise mahande kureta sento makagan rete ka business ako kora karete nangwa no mucyaro wawe niyo rutoki kiwa hindiro rutoki mu rwa community. Ruhira Merini ya musako ina mataji munana garimo Ruhira Main branch, Nyashitunda branch, Ngarama branch, Kashumba branch, Kabeyanda branch, Mbara branch na Chivare branch na Ntungamo branch. Ndi Anita Tukunda.